ni operasiyo ikomeye cyane imaze gukorwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana Wazalendo umubare abantu barenga 10 bose bamaze kuvumburwa mu mukwabo ukomeye. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Imirwano ikomeje gukaza umurego hitwa kwa Murima, ibintu bimeze nabi, abaturage barimo guhunga mu gihe impande zihanganye zikomeje kurasana ku rwego rwo hejuru. Bakunzi ba Ibendera TV, amakuru avuga ko FARDC n'abarundi batangiye guhunga nyuma yuko bivuga ko abarwanya umutwe wa 23 bamaze kugota uyu mujyi wa Uvira. Muri aya makuru kandi unyemerere nkubwire ko impinduka zikomeye zimaze kuba ku rugamba rwa Baraka. Amasoko amwe namwe yaturuka ahangaha aravuga ko 23 yamaze kugira imbere, kugeza ubu hagitegereje kwemezwa neza aho rugamba rugomba gukomereza, dore ko biri kuvuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bari mu cyerekezo cyo kwerekeza Karemi na Kisangani. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, ubwicanyi bukomeye bwongeye kuzamura urwego rwo hejuru ahitwa Ikorwezi. Ndakubwira imibare y'abahatakarije ubuzima, ibishwe rw'agashinyaguro n'abakomeretse, imibare yose ndayifite hano ku Ibendera TV. Ni buri kumwe natwe kandi uze kunyemerera tuzi no kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. President Ndayishimiye Evariste yateje impaka muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi teje impaka Kinshasa gute, byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Niba wamaze kugera hano rero ngo haye ikaze risesuye, nitwa Mukada, unyemerere unerekere wo like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unerekere wo subscribe, uraza kuba ugeze neza. Mwese bahaye ikaze. Mu kanya gatoya ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu mwese mudukurikiye. Nizere ko meze neza, nizere ko ukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Duhita dukubita tubangura twihutisha cyane muri aya makuru. Rero nimunyemerere tuyanzikire mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Point Zero. Amakuru aravuga yuko muri aka gace misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habaye mu kwabo ukomeye nyuma y'imirwano iherutse kuba muri aka karere. Abivuga ko abarwanyi batwirwaneho bafatanyije n'intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo 23 bashakishaga abarwanyi ba Wazalendo bakekwagaho kuba bihishe mu baturage. Nk'uko aya makuru abivuga, twirwanaho na Alliance Fleuve Congo 23 aba avumbuye abarwanyi barenga 12 bari bihishe mu baturage bo mu bwoko bwa Wazalendo. Aya makuru akomeza avuga ko habaye imirwano mbere yuko abarwanyi batatana. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo bundi ubwo aka gace ka Pezero kigarurirwaga n'abarwanyi batwirwaneho bafatanyije n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bivugwa yuko ubwo rero habaga imirwano ikomeye, abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bagizwe n'Abazalendo baje kugenda bikuramo imyenda y'intwaro bakajugunya ubundi bakisha mu baturage. Aya makuru kimara kumenyekana rero haje kuba umukwabo wabaye mu ijoro ryarayirikeye, aho nundi bivuga yuko Wazalendo zavumbuwe zigatabwa muri yombi ndetse n'ibikoresho byinshi bikaba byaje kuvumburwa ahangaha muri ibi bice. Iyi nkuru ivuga ko ibikorwa byo gushakisha aba barwanyi byakurikiye n'ubundi imbaraga zikomeye cyane abarwanyi batwirwanaho bakoresheje mu kugira ngo abavumbure abangaba batwirwaneho na Alliance Fleuve Congo 23. Bakaba abakoze ibingibi nyuma yo guhangana gukomeye cyane kunakomeje hagati yabo n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo mu minsi ishize.
impande zitandukanye zakomeje gutangaza ko zageze intsinzi muri aka gace, ariko amakuru yabo akaba akunze kugenda anyurana. Gusa ubu tuvuga n'abarwanyi batwirwaneho nibo abarimo kugenzura aka gace ka Pwezero. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mukiri kumwe natwe muri aya makuru, n'umunyemerere mbabwire yuko kugeza ubu ngubu imirwano ikomeje gukaza umurego. Abo ngo urugamba rwamaze guhindura isura, abaturage barimo guhunga kubera yuko urugamba ngo rukomeje gukaza umurego kwa Murima. Impande zihanganye rero zikaba zikomeje kwatsanyaho umuriro. Imirwano ikomeye yongeye kuvugwa mu gace ka Murima, ni hafi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa yuko n'ubundi imirwano muri aka gace yatangiye gukomera mu ijoro ryarayerekeye kugeza na n'ubu. Bikaba bivugwa yuko n'ubundi ahangaha rugamba rumeze nabi cyane, aho amakuru aturuka mu baturage avuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwakomeje kumvikana kuva mu ijoro ryakeye no kugeza amasaha ya mbere ya saa sita muri iki gitondo. Nk'uko amakuru abivuga aturuka muri aka gace, imirwano iravugwa hagati y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye, aho bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu baturage baherereye ahangaha baravuga ko bari n'ubundi kumva intwaro ziremereye, bakavuga kandi ko harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Abatari bake baremeza ko impande zombi zihanganye ziri kurwana kugenzura ibice bifatwa nk'iby'ingenzi mu rwego rwa gisirikare. Abaturage baravuga ko kubera ubukana bw'iyi mirwano batangiye guhunga ingo zabo berekeza mu bice bitandukanye, abandi bajya gushaka ubuhungiro mu bice bya kure, batekereza ko bishobora kuba bifite umutekano kurushaho. Hari kandi impungenge ko niba imirwano ikomeje, ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi n'imibereho y'abaturage bikomeje guhungabana. Hari amakuru atandukanye akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari impinduka zishobora kuba ku bugenzuzi bw'ibice bimwe na bimwe byo muri aka karere. Icyakora kugeza ubu aya makuru akaba akomeje gutegerezwa ko yemezwa cyangwa agahakanwa n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abasesenguzi mu by'umutekano baravuga ko imirwano ikomeje gukaza umurego mu misozi ya Minembwe, akaba rero hari bimwe mu birimo gutuma abaturage bongera kubaho mu bwoba bw'inkazi. Mu gihe imirwano ikomeje, abaturage bakomeje gusaba ko haboneka igisubizo cya politiki n'umutekano kirambye kugira ngo bahagarike gukomeza guhunga no kubaho mu bwoba bw'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe muri aya makuru, nimunyemerere nongere mbaye ikaze risesuye. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Amakuru aravuga ko FARDC n'abarundi batangiye guhunga nyuma yuko bivugwa ko arwanya umutwe wa M23 bamaze tayari kugota y'umujyi wa Uvira. Amakuru aravuga ko arwanya bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bari baherereye ahitwa Sange, ubu ngo bamaze kuhava, bamaze gushwekura. N'amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu masoko yacu atandukanye aturuka muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko muri iki
gitondo hagaragaye ibikorwa bikomeye bya gisirikare birimo kubera mu bice bikikije Uvira na Sange mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Arabavuga ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi zirimo guhunga zerekeza n'ubundi mu bice bitandukanye, dore ko n'ubundi ahangaha hakomeje kumvikana urusoro rw'urusasu ruremereye cyane. Kugeza ubu tuvugana rero, amakuru avuga ko hari impungenge z'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bashobora kongera kwegera no kuzenguruka uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi ngo biragaragara yuko n'ubundi uyu mujyi wamaze kuzengurukwa hafi mu bice byawo byose, kubera ko n'ubundi abarwanyi b'Intare za Sarambwe ngo bari mu misozi yose yitegeye uyu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu rero ibi bikaba byongeye gutuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari baherereye mu bice bya Sange bashwekura amaguru bayabangira ingata. Kugeza ubu tuvugana, umujyi wa Uvira ni umujyi ufite akamaro gakomeye mu rwego rwa gisirikare n'ubukungu, kuko uherereye hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Mu bihe byashize uyu mujyi wagiye uba isibaniro ry'imirwano, bigatera ihunga y'abaturage benshi n'ihungabana ry'ibikorwa by'ubuzima bwa buri munsi. Abasesenguzi b'umutekano basaba ko amakuru yaturuka ahangaha n'ubundi yagaragazwa neza n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bakemeza cyangwa bagahakana, dore ko n'ubundi ibintu bikomeje kubakomerana kugeza ubu ngubu. Abaturage baherereye ahangaha baravuga ko babonye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo masaha ya mu gitondo bagaragara bari kuva muri ibice bya Sange, aho bivuga ko ngo imbunda bari bazitwaye, ndetse kandi ngo hari n'izindi modoka zibakurikiye bivugwa ko zishobora kuba ari zari zitwaye ibikoresho byabo barimo guhunga. Amakuru akavuga ko ngo barimo kumanuka berekeza mu bice bya Karemi, kubera ko barimo kubona ko Baraka, Fizi ibintu ntabwo birimo kuborohera. Kugeza ubu rero bakaba bakomeje kotswaho umuriro n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta, abarwanyi bo ku ruhande rw'Intare za Sarambwe. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikiye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha, nongera kubibutsa ko ari amakuru agezweho n'ubundi ni amakuru akomeye cyane. Rero ni amakuru udakwiriye gucikanwa, niyo mpamvu gusaba niba wamaze kugera none nerekereho like yawe, niba kandi aribwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Turakomeje n'aya makuru rero agezweho. Haravugwa impinduka ku rugamba rwa Baraka. Amasoko amwe aravuga ko M23 yikomeje kwigira imbere, nubwo ku rundi ruhande bivugwa yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje gushwekura birukanka bayabangira ingata. Amakuru akomeje gukwirakwira aturuka mu makuru yatandukanye, aravuga yuko n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeye cyane, kubera ko aya makuru aravuga ko mu masaha 24 hashize habaye imirwano ikomeye cyane, ikomeye hagati y'abarwanyi b'Intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Ibintu byaje gutuma rero ibintu bihindura isura, akaba ari imirwano ikomeye ikomeje kandi no kubera mu gace ka Baraka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko aya masoko abivuga, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na Wazalendo
bakomeje guhangana. Ni kimwe kandi nuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi nabo bakomeje guhangana n'intare za Sarambwe mu mirwano ikomeye kandi ikaze yatangiye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2026. Hari amakuru kandi yavuga ko ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo ngo komeje kwirukanka amaguru abayabangira ingata. Icyakora kugeza ubu na rwego rwigenga rwari rwatangaza itangazo rijyanye n'ibyavuye muri iyi mirwano, ariko FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bakomeje guhangana bikomeye cyane, aho bivuga ko ku munsi w'ejo bakoresheje imbunda zitandukanye zirimo n'izo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa Land Cruiser n'amabenzi. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, muracyari kumwe natwe, nimunyemerere mbasabe munerekere like, muraza kuba mugize neza niba ari ubwa mbere kandi mugeze nangaha, mukomeze kugenda mumfasha gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose kandi bashoboka. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, mukiri kumwe natwe, nimunyemerere twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi haturutse inkuru ikomeye cyane kandi itunguranye. Perezida Ndayishimiye Evariste bakunze gutazira Neva biravuga ko yateje impaka muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuhuza mu biganiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuhuza bukaba buri gukorwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bibazo bya politiki n'umutekano. Yagize icyo atangaza, dore ko hamaze iminsi igihe hari ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ubushyamirane bukomeje guteza impaka mu gihugu, mu gihe bamwe babufata nk'amahirwe yo gushakira umuti ibibazo bimaze imyaka, abandi barabushidikanyaho, cyane cyane abo mu nkambi yahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange. Perezida Ndayishimiye usanzwe yanayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, yatangije ibiganiro bigamije guhuza Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, nyuma y'ubwo buhuza ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azwi nka C64, ni ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa rizwi nka C64. Aba batumijwe bahamagajwe, akaba kandi n'abahagarariye leta ya Kinshasa kugira ngo nabo baganire. Hakaba kandi n'abahagarariye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ni ibiganiro cyase n'ubuhuza bivuye ko buteganyijwe kuba uyu munsi kuwa mbere tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2026. Kugeza ubu amaso y'abaturage n'ay'umuryango mpuzamahanga akomeje kureba niba ubwunzi bwa Perezida Neva buzashobora guhuza abagabo batandukanye bo mu mpande zitandukanye. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, inshuti bakunzi ba Ibendera TV, aho n'ubundi abahuza uyu muhuza Perezida Neva weko ngo yatangiye ibiganiro byo guhuza abashyamiranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero akaba y'inama yo guhuza aba bombi yatangiye uyu munsi kwa mbere, ikaba arimo kubera mu Burundi.
nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero nimunyemerere mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru, mwakoze cyane. Hanyuma rero mwirirwe neza, mugire amahoro n'amahirwe. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza, mwese hirya no hino aho muherereye, mugire impagarike n'ubugingo. Nge nitwa Umukada, amakuru yo ku Ibendera TV natuyasoreje. Komeze mubane n'amahoro n'amahirwe.